Om Swastiastu. Inggih ring rahina sane kelintang becik punika tijang jagi mepekalian tugas sedurung tijang mepupuh tijang jagi nyinahangga wastan tijang Imada Agus Martadana Wastan titiang Ikadet Dwi Mendra Putra tijang jagi mepupuh ginado. Ada ngaden awak babisa udoh cening pi anak bapa idewa. Ada pesan idewa ngangkanin awak idewa paling bisa. Depang anake ngadenin Belok kelawanin dua. Idewa depang suba anake ane ngadan. baginane buka nyampat Nyen aliang bapa pratiwin bo. Wah luya sekali gagen anake ane nyampat. anak saya tumbuh luhur Gaginang anake ane nyampat ento anggo meresihang lelu ane ade sebilang wai. ilang lulu embuk kata Di Subang dewanya patang lu ane sebilang wai punika. Maka Jepang bien teke ane adan bu. Yadin riri lu anu pepelajaran Ena ketunyen Dramayanang bapa nyadiang stun me idewa suba meraga. Tirih sordurak patut idewa ngalanin bin iraga. Inggih Om Santi 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 Om.